Hürmetli Fəhimə Nəzif qızı televizor yanından kitirge aşıqmay тұрығыз. Келесі құтлау қатыla хәздің үсін яңғырай. Үфі қалағында яшәүсі құдағайыбыз Fəhimə Nəzif қызының туған күнімінен құтлайбыз. Құдағай, тұрмыш ауырлықтарына берешмей, сабыр болып, әр атқан таңға, яуған қардарға, келген яздарға, аққан ғударға хұқланып, үткен ғөмірге үпкенмей, балаларыңдың изгілігін көріп әлегелей изге көңілі, алсақ кезлі болып, ұзақ бәхетлі ғөмір кесерге ятын. Ең изге тілектер менен Ғафури районының Тұлпар ауылынан құдағыз Райыл, құдағайғыз Шәмсия һәм олардың балалары. Музыкаль бүләк етіп, олар һезден өсөн ер қойғызыла өтінген. Рәхим етіп тыңлағыз. Ömürlerde oytar yıllar Hanay ona saat minutlar Ömürden de udun nider bar Ömürden de kıtka nider bar Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar gel Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar gel Bilmeydi onun kaderlerin Yugurip kenne utip gittavul Yüdü bilge yırsıktar hala Sesi bilge saldar kertavul Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin Yaşar gel Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar gel Köylerdin de mıngı bütüp bara Tüslerdin de tüsü yuvala Nider buldu iken bul ömürge Nider buldu iken dünyaga Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar gel Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar gel Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar gel Yaşar gel